Ese turi mu ijoro ngira ngo nyaboneka mwibaze impamvu tugarutse muri iri joro. Mu ijoro ririmo amakuru menshi cyane nyuma y'ibitero bikomeye cyane bimaze iminsi bigenda bivugwa muri Rubaya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, yaba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku makuru avuga ko uyu Bahati Musanga Afra Araste yaba yaramaze kurasirwa mu gitero cy'inkundura. Hakaba hari n'andi makuru avuga ko n'uyu Kone Nanga yaba bararasiwe hano muri Rubaya mu bitero bikomeye cyane byabereyemo ubugambanyi bukomeye cyane, aho ubu bugambanyi buvuga ko bwakozwe n'abasirikare bagera ku 130 bo mu barwanyi b'umutwe wa M23. Aba basirikare bakozwe ubugambanyi gute? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bindi bitero byabaye byatumye umutwe w'inyeshyamba za M23 zigenda nazo zigaruka kwihorera. Ibi bikaba byaraje guhita bituma abaturage bahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abakikije ibi bice biri kugenda biberamo imirwano, baje kuba bagenda nabo bahasiga ubuzima. Ibi bigahita abyemeza ndetse bikanashimangira yuko nyaboneka uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ntiworohewe. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo uyu mutwe wagendaga wigamba yuko waba warishe General Obedi Ngabo yishwe na M23. Ibi ngibi nyuma rero y'ibi byose nyaboneka amakuru menshi ari kuba agenda dusatira avuga ko Rubaya igeraniwe, ndetse uyu mutwe watangiye kugira impungenge z'uko aba wazarendo baza kuba bagenda bawufata. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi b'umutwe wa M23 biciye mu bavugizi wabo Lawrence Kanyuka yazaga kuba bagenda atangaza yuko uduce tubarirwa mu duce 7 twari twaje kuba tugenda dutangazwa yuko twambuwe izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 atari byo. Nyaboneka ya makuru ni ukuri kubera ko aba barwanyi bari guhura n'urugamba rukomeye cyane, nubwo nabo bari gukoresha drone, ariko drone zabamaniye mu misozi. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko twirinda kuba hari uruhande na rumwe kwagenda atubogamiraho maginga yangaya. Ngira ngo ni ibitero bikomeye cyane bimaze iminsi bigenda bivugwa hano muri Rubaya. Ni ibitero byaje kuba bigenda bigabwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero ubwo byagendaga biba, amakuru atugiraho akaba yaraje kuba agenda bituma hagenda habamo abantu benshi cyane bagiye bagwa muri ibi bitero ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni ibitero biri gukoreshwamo drone zikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibitero byabanje kuba bigenda bivugwa ko bwa mbere biba mu masaha ya mbere, kubera ko ibi bitero byabaye hafi iminsi 2. Ku munsi wa mbere bivugwa ko ahantu hano muri Rubaya hari harateguwe hakirirwaga abayobozi cyangwa se abantu bose basuraga umutwe w'inyeshyamba za M23, cyane cyane abajyaga muri ibi birombe, dore ko uyu mutwe umaze igihe warafashe bino birombe ari ubicukuzama amabuye y'agaciro, mbese niwo wagendaga ubikotorora ndetse unabigenga. Nyuma y'ibi byose byaje kugenda bituma abarwanyi b'umutwe wa M23 bitewe n'igitutu gikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa buri gushyira kuri uyu mutwe, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika murazi ko wagiye ufatira ibihano ndetse na zimwe mu ngamba zagendaga zibasaba gusubira inyuma. Hari bamwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 bagera mu 130 bavuye mu mutwe w'inyeshyamba za M23 biripotinga ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Amakuru ahari akaba avuga ko abangaba ubwo bagendaga abirometa baba baragiye batanga
amakuru y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ibice byose barimo hano za Masisi ndetse na za Rubaya ndetse na za Fizi. Ngira ngo muribuka ama operation twagiye tugenda tugarukaho, aya ma operation yagendaga abera muri ibi bice, ariyo mpamvu nyaboneka turaza kuba tugenda twinjira mu umuzi rero nyakuri. Ubwo bano bagendaga biripotinga batanze amakuru y'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 aho zari ziri zikambitse, uburyo zibayeho biza kuba bigenda bituma aba barwanyi ba coalition ya FARDC bagenda bagaba ibitero. Ubwo bagabaga ibitero rero bahuriranye nuko hari inama zaberaga hano muri Rubaya. Umugabo bita Bahati Musanga wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Colonel Nanga bakaba bari muri izi nama, kuko ibibombe byatewe muri aya matete bakiriragamo abantu. Amakuru ahari akaba avuga ko hakomeretsemo abantu babiri, abandi bagera mu 167 bose baza guhita bagwa muri iyi tete. Andi makuru akaba yemeza ko uyu Bahati Elaste ndetse na Colonel Nanga baba bari mu bantu bapfuye nubwo bitaremezwa 100%. Ni inkuru tukiri kuba tugenda dukurikirana hafi 5 kuri 5, ngira ngo kikaba cyaba ari igihombo gikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uramutse ubuze aba bagabo b'inkingi za mwamba. Ngira ngo uyu Elaste we ntago ubwa mbere yabaraswe, kuko muribuka yuko yigize kuraswa amara igihe kinini arwaye, ngira ngo yagiye anabikwa, ari nabwo byaje kugaragara yuko yagize ikibazo cy'akaboko, ariko Imana ikinga akaboko. Angira ngo mugenzi we bari kumwe babarasa, we yahise yitaba Imana, kandi n'ubundi babarasiye hano za Masisi. Byumvikane yuko nimba umuvugizi w'umutwe wa M23 nyakwigendera Lieutenant Colonel Wiringoma yarapfuye, n'ubundi yishwe n'izi drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, navuga ko akazi kari kuba kagenda kaba keshi cyane kuri aba barwanyi mu mutwe wa M23. Ibi kandi bikaba bigenda binavuga ko abasirikare batoya noneho kuri uyu mutwe bo bashize kubera ibitero biri kuba bigenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo kikaba gikomeza kuba kigenda gifata indi ntera, kubera ko n'abaturage bari kuba bagenda bahuriramo n'uruva gusenya. Kuri iki cyumweru itariki ya 24 Gicurasi saa 6:15 ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu bice birimo abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Rubaya hakoreshejwe indege z'intambara za CH4. Iki ni igitero cyaje kuba kigenda kigaragaramo ibikorwa bikomeye cyane, cyagabwe nkana, cyateje ngo impfu z'inzirakarengane zari ziri mu barwanyi b'umutwe wa M23, kandi bikaba bivuga ko ngo cyasenye ndetse n'imitungo y'abaturage nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze na AFC M23. Ibi bikaba byaje bivuguruzwa ndetse ahubwo bakaba bagenda bavuga ko kwaba ari amatakira ngo yaba ari kubagenda akoreshwa n'uyu mutwe bitewe na operation bari kuba bagenda bawukoramo, dore ko uyu mutwe uri kuba ugenda utakaza abasirikare benshi cyane muri iki gihe. Ngira ngo amakuru atugera akaba yemeza ko uyu mutwe wapfushije abasirikare benshi kandi uri gushyingura umunsi ku wundi.